Ramaphosa o simollotse letsholo la ho ingokela dikgetho motsaneng wa mahae wa Mamre o haufinyana le Atlantis, Cape Town. Mamre ke mo kampo ya pele ya boikwetliso ba Umkhonto wesizwe bo etsahalletseng teng dilemong tsa bo 60. Ramaphosa o kene ntlo le ntlo mo a ileng a sekehela tsebe dillo le ditlhoko tsa baahi ba mona ba kojwana di mahetleng. E mong wa baahi ba dulang ntlong e seng inehela o tshepisitswe ho ahelwa ntlo. We are going to bring about some changes. I just went into Auntie Tuli's house. It's not a good sight. She's been living there for 40 years. Now, with the help of Fiona and other comrades, we are going to build her a brand new house. Tshehetso ya ANC toropong ya Cape Town e fokola haholo mme e sa le Mokga ona o hula ka tlhako tsa morao ka dilemo tse 15. Dikgethong tse fetileng tsa bommasepala Mokga o ile wa ikgapela ditulo tse 57 ho tse 230 le motso lekgotleng la masepala. ANC e boletse ha maemo metseng ya baahi a hlobaetsa e sa le hoba e hloke taolo mona. Who have actually been able to call back all those old activists of the mass democratic movement and NGOs to come back and work with us. Letsholo la Ramaphosa la ho ingokela dikgetho le fihlelletse Mfuleni, Khayelitsha le Rylands.